кызыктуу коноктор студиябызды жарк этире, жарыкка бөлүп келип калган чагы. Ал ким десеңиздер, студиябыздын төрүнөн алып, азыркы учурда жакшы маек курууга камданып турган биздин белгилүү конокторубуз. Өзгөчө Өзбекстан Республикасынын белгилүү эл артисти жана ошондой эл аралык Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын ээси, ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы. Бул Мырза Азизов. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова. Кутман тааныстар менен. Сиздерди жаркылдаган студиябызда көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап өтөлү. Рахмат. Жаңы жылдык маанай, шаан шөкөт, бүгүнкү маанайыңыздар жакшыбы? Rahmat, Allohga shukr. Avvalambor erta tongdan O'sh TV telekanaliga taklif qilganinglar uchun sizlarga katta rahmat va O'sh TVni haqiqiy muxlislari bilan erta tongdan uchrashib turganimizdan muborak chorshanba kuni juda ham xursandmiz. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? O'sh TV телеканалынын жалпы көрөрмандары, кайрадан куттуу студияңыздарда көгүлтүр экрандан жолугуп атканыма кубанычтамын. Ар бириңиздерге бекем ден соолук каалайм. Биз менен болуңуздар, алдыда абдан кызыктуу маек болмокчу. Ооба, кызыктуу деп өзүңүз баштап калдыңыз. Анан ошол Өзбекстан Республикасынын эл артисти Мирзо акебиздин дагы бул жака келиши азыркы учурда көрөрмандарыбызды кызыктырып турат да. Кандай себеп болду? Эмне себептен ошол жакта чыгармачылык балким иш-чаралары барбы? Ушуга кызыгып атат. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, ajoyib bastakor va san'at sohasini olimi Musaxon Nurmatov boshchiligida biz O'zbekistonda bilasizlar juda ham ko'p seriallar, kinolar ishlanadi. Qodirxon deb nomlangan bo'lib o'tgan voqealar asosida, real voqelik asosida Qodirxon deb nomlangan 120 seriyalik serial olinyapti. Shu serialda chet ellardagi biznesmenlar bilan ham muloqot qiladigan, o'zbek biznes tadbirkorlari muloqot qiladigan sahnalari bor edi. Shunda Qodirxon serialini ijodiy jamoasi bir necha variantlarni kasting qilib ko'rib chiqib, o'sha kastingda Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist, ajoyib Markaziy Osiyoda mashhur estrada yulduzi Samara Karimovani ana shu rolga tasdiqlashdi va shu munosabat bilan Qodirxon serialining ijodkorlari hozir bir necha kundan beri O'sh shahrida bo'lib turibmiz va bu serialning voqealari oldindan ozgina aytib o'tadigan bo'lsam, o'zbek qirg'iz do'stligiga xizmat qiladigan, o'zbek bilan qirg'iz bitta tilda gapiradigan ikkita mamlakatligi, biz qavm qarindosh ekanligimiz, xudo anda yor birodar ekanligimizni mana shu serialda ko'rsatib o'tamiz va shu munosabat bilan bir necha kundan beri biz O'sh shahrida suratga olish jarayonlarini olib boryapmiz. Samara эжекебизге суроо жаралып атат да. Эжеке, бул тасмада кайсы образды жаратып атасыз? Бул тасмада негизинен Өзбекстандын ушундай фильминен телесериалынан 120 телесериалынан ушундай бир сунуш түшкөн дагы абдан чоң сыймык болду. Анткени билебиз, кичинекейибизден эле өзбек фильмдерди көрүп чоңойдук. Бир эле Кыргызстан эмес, өзбек фильмди бүтүндөй Орто Азия жана ошондой эле бүтүндөй Евразия чөлкөмүндө жакшы көрүшүп, которуп ар бир тилге көргөн фильмдердин бири да. Мына ошолордун катарында мисалы кичинекейибизде Мырза калысы кинолордон көрсөк, азыр ошол жакшы мамиледе болуп, үй-бүлөлүк достордон, анан биз Өзбекстанга барганда, биз Кыргызстанга келгенде бизге келип ушундай бир жакын мамиледе болуп калдык. Шүгүр. Ал эми ошол кинодогу образым ошол кыргызстандык абдан ар кандай тармактагы бизнестери бар, ошондой бизнес лединин образын жаратып жаткан учурум. Колубуздан келишинче аракет кылып жатабыз. Буюрса, биринчи сериясы башталды. Биздин көрөрмандар да сурап калышы мүмкүн, каяктан көрөбүз деп. Менин юртум телеканалынан күн сайын түз эфирден берип жатышат. Азыркы учурда эфирден биринчи сериясы кетти. Ал эми ютубтан ошол Кадырхан деп издесеңиздер, Кадырхан сериал деп издесеңиздер чыгат, андыктан буюрса көрсөңүздөр болот. Демек, ошол кино тартылып эле эфирге берилип атат. Демек, сиздердин убактыңыздар аябагандай тыгыз экен. Аны биз түшүндүк. Эми ошол экөөңүздөр бирге ошондой иш алып барып жүргөндө, демек, эпизод, кинодогу эпизодуңуздар дагы бирге болобу? Кандай болот сиздер жараткан? Ооба, Мырза Азизов агабыз кинодо Азамат Бай деген Өзбекстандын эң чоң
бизнесмен байларынан болот. Анан бул кишинин чет өлкөдө көптөгөн баягындай бул кинодо баягы аттар жөнүндө дагы да ошо улакка коюлган, анан баягы соревнованияларга чыккан эң кымбат аттар жөнүндө. Бул кишинин ошондой аттар абдан көп болот. Бүтүндөй дүйнө жүзүнө катышкан бир өзүнүн аброю бар киши болот. Анан Кыргызстандагы бизнес партнеру ошо мен болуп, анан мен менен жакшы мамиледе. Бирок Мырзагабыз кинодо терс каармандын ролун жараткан. Бирок өзү жашоодо абдан жакшы адам, абдан мындай киши жок жашоодочу ал эми. Бирок кинодо ушундай бир терс каармандын образын укмуш ачып берген. Андыктан Мырзагабызга дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз, өмүрү узун болсун, сыймыктанабыз. Мырзаазизовду бир эле Өзбекстан эмес, бүтүндөй Орто Азия сүйгөн биздин корифей актерлорубуздун бири. Андыктан өмүрүңүз узун болсун Мырзага. Ооба, Мырзагабызга чынында биз кичинекей кезибизде ошол өзбек тасмаларын көргөндө сизди дайыма тасмалардан мындай олуттуу адамдын образында көрөбүз да, ушундай орусча айтканда серьезный деп. Дайыма эле ушул образды жаратасызбы? Негизи жашоодо кандайсыз өзүңүздү сыпаттасаңыз? Мен кече Ошборон телеканалига taklif qilishganda ham shu savolni berishdi. Men o'zi Muqimiy nomli O'zbekiston davlat musiqali teatrida ishlayman. U yerdagi rollarimni hammasi, ijro etadigan rollarimni hammasi ijobiy, hammasi. Lekin kinoda ko'proq o'sha tashqi ko'rinishimdan kelib chiqib, fizionomiyamdan kelib chiqib ko'proq отрицательный, ya'ni salbiy rollarni berishadi. Bu san'atkorning vazifasi. Masalan, agar san'atkor yo'q, men salbiy rol o'ynamayman, men faqat ijobiy rol o'ynayman desa, biz san'atga xiyonat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, salbiy rollarni ham o'ynash kerak. Salbiy rollarni o'ynasangiz, o'sha badiiy asardagi salbiy rolni ko'rib, tomosha qilayotgan odamlar yaxshilari qadriga ko'proq yetadi. Agar badiiy asarda hammasi bir xil ijobiy rol bo'lsa, tomoshabin ko'rmaydi uni va biz yaxshilari qadriga yetmay qolamiz. Yaxshilarning yonida yomonlar ham borki, biz yaxshilari qadriga ko'proq yetamiz va o'sha yomon holatdagi insonlarni ham tarbiyalashga harakat qilamiz. Bizni ustozlarimiz, o'sha o'zbek, qirg'iz san'atini daholari bu badiiy asar jamiyatda yashayotgan odamlarni tarbiyalash kerak degan gapni uqtiradi. Bu jurnalistika bo'ladimi, haykaltaroshlik bo'ladimi, bu живопись bo'ladimi yoki bo'lmasam balet bo'ladimi, opera bo'ladimi, aktyorlikmi yo she'riyat yo proza bo'ladimi, albatta buni tarbiyaviy ahamiyati bo'lishi kerak. Ayniqsa bizning jamiyatimizda buni tarbiyaviy ahamiyati juda katta. O'zbek bilan qirg'iz san'atkorlari ilgaridan burundan bir-biri bilan bordi keldi qilgan. Hamza Umarov, Yoqub Ahmedov, Shukur Burxonovlar, To'lamush Akeyevlar, Cho'qmorovlar, Po'lat Minjilkiyevlar, Markaziy Osiyoni buyuk bas opera xonandasi Po'lat Minjilkiyev har yil o'sha sobiq ittifoq paytida Nyu-Yorkka borib, opera va balet teatrida Boris Godunov, Po'lat Minjilkiyev, SSR xalq artisti Po'lat Minjilkiyev aytib kelar ekan. U kishi biz faxrlanishimiz sababi bizni O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil olganlar O'zbekistonda. Mana shunday bizda ham juda ham katta Sattor Yarashevlar bo'lgan, o'zbek shariatlari. Bular hammasi bir-biri bilan do'st bo'lgan, bordi keldi qilgan. Keyingi 4 yilda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbuslari bilan qo'shni mamlakatlar bilan yana bordi keldi qilib chegaralarimizni ochdik. Ya'ni intimoq bo'lib yashayapmiz. Yana chet ellar bilan, hamma ellar bilan bordi keldilarimiz. Madaniy sohada, san'at, ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda bordi keldilarimiz yaxshi bo'lyapti. Bugun masalan yonimizdagi boshqa mamlakatlarda ham san'atkor tanishlarimiz ko'p. Lekin biz Samara Karimovani taniganimiz uchun emas, bu kishi iqtidorli san'atkor bo'lgani uchun, ana shu Qirg'izistonda o'tgan buyuk san'atkorlarning davomchisi bo'lgani uchun biz bu kishini iqtidoridan kelib chiqqan holda o'sha badiiy kengashimiz, Qodirxon teleserialining badiiy kengashi bu kishini taklif qildi. O'ylaymanki,
biz hali kelajakda qirg'iz o'zbek hayotini aks ettiradigan, do'stligini aks ettiradigan ko'p seriallar va kinolar olamiz va buni qirg'iz va o'zbek birdek yaxshi ko'rib tomosha qiladi. Алдыда демек кыла турган иштер көп Juda ko'p, аябаганда. juda ko'p. Анан Мирзага сиз жогоруда айттыңыз, көбүнчө терс каарманды ойнойм дедиңиз да. Анан ошол көптөгөн ролдорду жараттыңыз, анын эсеби жок да, эсеби чындыгында Аябай көп, Ооба. Ушунча ролду жараткандан кийин өзүңүз ойлогондой, кыялдангандай роль жарата алдыңызбы? Же дагы алдыда ошол нерсеге жетүүнү кыялданып турасызбы? Katta rahmat. Men hamma vaqt, men hozir mana 57 yoshdaman. 1989-yili Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatriga aktyor bo'lib ishga kirganman. O'shandan beri 60 dan ortiq teatr sahnasida, 50 dan ortiq kinoda rollar ijro etishga harakat qildim. Men aytamanki, qachon intervyu bersam ham shu bir gapni aytaman. Men mana shu rollarni ijro etishga harakat qilyapman deyman. Men rol ijro etdim, men obraz yaratdim deb hech qachon gapirmayman. Chunki bizni ustozlarimiz Mahmudjon G'ofurovlar, Hamza Umarov, Shukur Burxonov, Razok Hamrayevlar ular obraz yaratgan. Ular o'ziga tirikligida haykal qo'ygan. Biz ana shularning yo'lidan kamtarona xizmatimiz bilan shularni yo'lidan boryapmiz. Biz o'shalarni yaratgan maktabiga dog' tushirmasdan o'zbek teatr kino san'atiga ozgina hissamizni qo'shsak, o'zimizni baxtiyor deb bilamiz. Shuning uchun men rol ijro etishga harakat qilyapman. Hali orzu qilgan rollarim juda ko'p. Hayotdan umidim juda ko'p. Bizning mamlakatimizda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan san'atga, madaniyatga, adabiyotga juda katta e'tibor berilyapti. Teatrlarimiz hukumatning qaramog'ida, hukumatning o'sha homiyligida hamma sharoitni yaratib beryapti. Demak, biz bundan unumli foydalanishimiz kerak. Foydalanib ishga Albatta, biz hozir harakat qilyapmiz. Xudo xolasa yaxshi rollarni ijro etamiz. Mana ilgarilari masalan o'sha buyuk qirg'iz aktyorlari Cho'qmorovlar borib o'zbek filmida bosh rollarni ijro etishgan. Ya'ni o'zbek yigitlarini o'sha o'zbek filmda. Bizni Hamza Umarovlar, Yoqub Ahmedovlar kelib bu yoqda qirg'iz filmda, tojik filmda, qozoq filmda mana shunaqangi bordi keldilarni biz agar yo'lga qo'ysak, qirg'iz va o'zbek bir studiyada o'tirib bir-biriga qo'li ko'ksida o'zini mehrini, muhabbatini, muruvvatini ko'rsatib tursa, demak ikki xalq, haligi qirg'izlarda bir ulug' gap bor. Oq qog'ozni oladida, mana shu oq qog'ozni ikki yuzi deydi, o'zbek bilan qirg'iz. Buni ikkiga ajratib bo'lmaydi deydi. Biz O'zbekiston xalq yozuvchisi, ulug' yozuvchimiz Said Ahmad qachon qirg'izlar to'g'risida gapirsa, meni qirg'izim deb gapirgan. Bizni Markaziy Osiyodan chiqqan buyuk 20-asrning jahon klassigi Chingiz Aytmatov qachon o'zbeklar haqida gapirsa, meni o'zbegim degan. Biz ana shu an'analarni davom ettirishimiz kerak va biz do'st qadrdon bo'lishimiz kerak. San'atimiz, madaniyatimiz, bozorimiz, urf-odatlarimiz o'lganda mozorimiz bir deb o'ylayman. Самара эжеке, анан буга чейин Мырза агайыбызды сиздин бир клибиңизден дагы чыгармаңыздан көрүп калганбыз. Ал учурдагы идея боюнча сурагым келип атат да, агайды кантип тартуу идеясы кантип келип калды эле? Биринчи жолу ушул жаңы чегаралар ачылып 2017 жыл болсо керек эле. Мырза агабыз өзүнүн Мукимий атындагы театр менен биздин Кыргызстанга келип спектакль, гастролдор менен келген. Ошондо мына ошол чыгарманы жаратып, клип тартабыз деп жаткан учурубуз болчу. Анан чындыгында мына ошол 2017 жылы тааныштык Мырза агабыз менен. Анан сурандык агайдан клипиме түшүп бериңиз, клип тартып атабыз деп, анан агай макул деп көнүп, анан келип калды. Анан агай ойлоптур, бир клипте атасынын образын жаратамбы, же бир агайынбы, анан келип тартса эле өзү күлдүрүп калат, мен севгили болот экен деп. Ошондуктан анан ушундай бир сүйүүнү чагылдырган абдан керемет чыгарма. Бул